West Murunji na kwachira program Sabalala amazina ni wayenda Sarah Best iwe Elizoba ntukuleta Sabalala ku rugo mu Rurembo rwa Kabale omutawuni omuri Kabale nabakozesa obugari nitona twereka abantu kuba bari yo mwihangwe no kuba bari nyekiro program eji Elizoba so mbwenu akagara kana wana katantira hansi kandi nsimo mnyono wanje wandeta akagara kamsyaha Orurembo no rwa Kabale no leba side eji kunharuga motoka ezikuruga Rwanda ezikutora mbarani zoku ezagaruka Kabale omutawuni zitoroku abantu nibakora emirimo yabo abo bugari abapichi abamotoka abakusika abakore nguto business neza mani munongo mu Rurembo rwa Kabale ndona twereke abantu nibatwaza bato mwihangwe rero tugarisha twereke abanyakabale nibatwaza bata ombwire bweciro nibarye sente nibashitama kuba kweza gukora bataha babyama nyaburi wo Target TV West izo mwaze kweri zoberi niza kuba ninkuretera buri kimwe cyona echa Kabale ihangwe na nyeciro otarga Chigazi Kabale na kanukuwe chisoro mwishe ai abo witu mwishe ayo Chigazi Kabale na kanukuwe chisoro mwishe ai abo witu mwishe ayo Chigazi Kabale na kanukuwe chisoro mwishe program ni Sabalala kandi nani nkusiyaho echeka echihangwe echetawuni ya Kabale uko abantu bakore sente uko abantu bakore imirimo yabo mwihangwe reka hatiya tuzo mu kusabalala komani tuza kurya sente zeciro ebino bimanya bya program Sabalala nyaburi wotarugaho reka nkutware clubs za Kabale turye sente tushemererwe program Sabalala amazina nkiri mu best otarga TV West ore Kabale neshangwa ahansharo ya Uganda na Rwanda ahindi gambira narebera bisho abanyarwanda abasigazi b'abanyarwanda abisho bakiga barunje munonga bari gamba rukiga abantu bakishira bwinja bakutoro muri Kabale district magamba rukiga umurimo wo kushira gukora binje munonga platform mo kushubura n'abantu abahinji nibahinge mondi nibahinge bihimba binentoche basically muri Kabale no kimanyangu no gukora konga turugira gukora kuba bwire bweciro abantu bakabale nibazo nyanyetariye mwene yo kushemererwamo ahinyemerire no manyagwa gweto gwa Haven Lounge kandi ekiro niho twatandikira program iteje ya Sabalala Elizoba kuri abanyakabale ko kuzomyanya je kushemererwamo nibarya sente nibashitama nibazina nibamanya kuchakara ningati bakubimanya mbakoma kora baeza bata ko tashitamishe muganda nyagara sente gwa lero nga sente za inuma kweto habitu nebanyeta simwe Kenes yo wangaye ninduga karukara mugombura jamo yero karugoko wishakoreraho mutawuni mazima ubwo mboni yetu kubona sente kwenye mu mujyaro titu kubona fo sente ndibati sente mu tawo no mu kenyine mwene sente wazi ziro zine sente ziriuza kurebeka kire kona sente ndiza kuzibona titu kuza sente gori kuzobona no zirya ninga no biki oryo mukwi niza kusevinga ndagura cyo mwako kuna ndafuna kanje kapitandike kwevuga ngo mugaga akatikali kanje mazima safa yo cija mukama chikukorere yenda kufunire zange saba wasibaje nasibaje nya kweto hami baranyeta bya mukama gani mukama ryo wankahe ndaruge ihanga wanje ihanga rero no korero muri Kabale abantu kumukubatwara ni bashashura ninga ni babanyaga bani barugombara barashashura je tibine shonga nyene sente ziro muri yari sikasete karaboneka mpora shayo na nyene wente zako zirya wachigarukamo achirana na TV West kandi ndio mu Rurembo rwa Kabale wasibaje mnyano wanje ni wakweto haschi anyita Lucky Rake wati Lucky oyo mweshongozi nokora chiwo muri Kabale bitandika twe muka kapera ngo amazina kanje mwaba muranye ndamukwate pora mutati nakunda pinga rapera agenda pora kintu kirimo kiratagata mutatina mutatina rock wazangu oryo Lucky G amazina goge nyino mugijure niwo baranyita Ahremana Abdurrahim oryo mchigani ngoryo mufumbira ndio mufumbira ngo mwana no makuru rapinga pora no manya nakutina pora Lucky G siryaho twinana nabanda bashija bakura nabone kojure birahuri nyinshuro arhoje nibyo ndi kurebera mu mukiro nyenka famisha iwe no weza ningano kutomera ni mbwerezo mu birahuri igekiro amisho gabachiko amisho gakafa
nokira kukozesa ki ekyo kunywa icyo kunywa ninkozesa rock boom rero niyo kuzireta misho nicyo kiri ebeshuba orije DJ Munonga barakwetoha amazina kabujinyo tukesiga Paul oha tukesiga Paul tukesiga Paul nokorera stage aha henyine esente zirumo muri kabale ninga just muri yaho timwine zirimu itwe tubaga abakiga abagezi tugambira abugezi bw'abakiga abakiga bararuga Kigezi region so Kigezi region harimo abakiga babagezi kusha se kigambo Kigezi niho kikurugo omukuba abagezi hano ni wale usosi yesente wanji hano wale usosi yesente ahantu hari usosi yesente mwe ntaruga utakaruga hapa tindarugeho program akarango abagiye kwempombarara n'ubicyoke bindi bije hano haven aha henyine ya cash kwasa kabale note kokurya darumye kuzanazana abana nibarya bari gukora sente so bampereze cyori cyanje nayininza kukirya kandi obwe turi kusabalala omukiro cyerizoba umurembo rwa kabale nibanyeta Saram Best kan program yero ba TV West ntujeta program sabalala ni program yonta kuriya kunda kuriya sente ni program yo muntu atine stress ni program yo muntu ari kuta stress aro baja kabanza yashemererwa aza nimba kunda mnonga bwo kureba nobuga no muntu akuramusya ati mbese ni kunda program nyenyenda ngo muntu mwenga cyahaga iwe siriyo muri kabale ebyo nabikiriyaho noma nk'abantu bakubiyamambara bakore sente niyo kitinka kirebaga iwe munywani wanje niba kwetwame akankwasa Ivan teka chapati atusika akankwasa Ivan no sika chapati chapati no kuzotankeze shanye cyo zishani mbani nguza bitanu konkana kasente kache kache iwe bitanu zesire sente nje na kasente kache abantu nibagura ninga tivine sente bachari yo mugoro mazima tibakugura bacharyo mugoro unachoka ni chibi munonga ndero tibagura deno sikezo zona nibagura ho mpora okay wasibaje mganda yego nyawo nibakwetoha Martin nokoraha ninkoraha abantu nibarya chapati ninga bari yo mukuzanazana munonga mwizo banotunga sente nkazinga ho mukiro kimwe nk'imitwaro 8 man wezi kan sente nyinje munonga shane bya TV mbere ugonyeje nsike chapati emitwaro 8 buri ciro nankozireje emitwaro 8 nika iwe gaye ko ine sente nyinje munonga ko kuzibona zitahi ndayamba family na nyinye yambi we bari cija no kuyamba family na no kuyambaza nakukunda ninkunda abantu bari kuyamba family nabo bakeyamba orembo no rwakabale no rutuchirumu twaika mwanya ogwa abantu bari kusekiraho chapati nyikiriza manze mpumure mukache ni ya story nywa mizi ngari niturugaho mukasheshe otenji omukasheshe rwe turarwo muri kabale nyaburi watarga TV West ninkunda mnonga